Evo, nalazimo se u zemunskom naselju Altina gdje je u toku izgradnja prvog dječjeg igrališta na celom ovom području. Veoma smo zadovoljni zbog toga, a posebno će zadovoljni biti mališani, njihovi roditelji kojima ćemo za nekih mjesec dana ovo igralište otvoriti i dati na raspolaganje. Moram da kažem da se građani obraćali opštini Zemun. Opština Zemun je obećala da će igralište biti završeno do kraja ove godine, tako da smo na pravom putu da to bude tako. Ova mala prava oaza koja će sadržavati nekih 5 rekvizita, klupe, zelenilo, bit će predata mališanjima tog dana, jedno svečano otvaranje. Veoma važno je napomenuti da nije bilo ni jednostavno doći do realizacije ovog projekta. Trebalo je preskočiti neke barijere, ali saradnja između opštine Zemun, grada Beograda, građana je pokazala pravi primjer kako doći do nekog cilja, a za taj cilj će biti najsretniji, najmlađi građani ovog dela Zemuna. Naravno, bez zelenila Beograd ova realizacija bi bila teško moguća. Na osnovu projekta oni izvode početne radove i očekujemo da ovo igralište bude završeno negdje do 24. novembra. Taj dan ćemo prirediti jedno slavlje za mališane, poklone za mališane, pošto je, kažemo, ovo prvi park i već razmišljamo o realizaciji jednog novog projekta u dogovoru sa Zelenilom za sljedeću godinu, jednu parkovsku površinu u naselju Altina, nedaleko odavde, tako da svaki ovakav korak mnogo znači za građane, a zato i jesmo tu.